sa inek ko. Di aksarday gapuken ka, analwadam dayta aya nga inkain pananama. Inururay ko isa patamasya ulain awan sa baling nga ay ayaten nudin tulain sisiya. Dayta pusom anagayat di mapapyaran hinuod mo udah pusom nga sa inek ko di aksarday gapuken ka, dan malwadam dedadam na nga ingkating panamnaman. Sa pata